America amadi India gi marakta yamna lunarambani adubu hujik ke yeknaba amagi mongda action launabaki mongda chatkre aduga India su sonhande sini masi kari kino haiba matamda US ke side gi hanna yamna kanna India da hairakhrabani madi nakhoina Russia ga pulba Russia ga business tawba Russia digi oil loba import tosin ba masina maram oiraka Russia gi economy si wangba masi makoini yengba ngamlaktaba masina maram oiraka US ase India da yengthi ba horakpani makhoi gi leram relation pura mo se kakpa plus India da yamna chawpa tarifa ma 100% tarifa impose to ki wapam mam kan hairakpa adupu India hanbanate nakoi na tawre maduka shunate ekoi gi su oil lo pam ma lai ekoi gi su trade business to pam ma lai haiba se hojik India ki wapam ni challenge ni aduna hojik US amadi India ki marakta yekna baki level ase amuk hen hengalak baki pam ni aduga masi ausu hogudore maram di Putin handak visit tor kadari around 4 years ki matunda Putin ase India da visit tor kadori masi US ki amadi West ki oina luba concern ni maram di makoina lunaga nu Russia ga thadok no hai bai cherak asida Putin na visit tor ba harise masida gi ti amuk hen strong relation oi kragani India amdi Russia ge marakta so Russia ge president Putin India da laklaga kari deal tawni kari wafam da finalize tawni madudi tungi oi po wafam ni adubo masigi announcement ase phangral matungda US ki president Donald Trump ta kari haiki matuni am chor reaction ado khangningai oi ngasi gi numit gi Microsoft oi kera ama company oi kera mokoi gi tech gyan company sing lei asidra Google Microsoft ama sing se masida Indian employee recruit tawganu hai bisini hai krese means India gi chor employment CEO level of the yaukhrabani Google gi CEO oiramba ka su yaukhrabani adugi matungda chor ba post ase India ma cha oi piawi masi punamak se oitana ba ohendana ba even recruit tawhan ganu hai masi Donald Trump da hai ki wani sini masi India gi against the lorok libe action niko Russia ga mari leinai haiduna Donald Trump ki wadi tech company achouba oigra macha oigra India ki oina loranu aduga masida priority American sing puthamo post achou sida America ki mi sing sampo aduga matungda tungga joi boije masi Donald Trump ki side gi next achouba action amani ahan bada Indian student tantoraki aduga matungda India gi mi sing ada leiruba sing kaya makoi to legal na te adon tantoropi yaukre aduga matungda tarif tamkre tarif to di normalize hyperam oirobani aduga matungda Russia ga amaka nakoi deal ase tawba Talk tarif 100% madagasu hena tawgani haibani masigi matungda hojik next step ama laklisina India ki tech companies singta India ki hi-fi ki rank ya dugo employees sing hire tawgono hire taw American sing mudugi post de thamo aduga Elon Musk to order do kresini madudi India da investment tawgono masigi mamangda Apple gi iPhone companies India da leiripa factory companies sing puktana pro America da pu masisu haikibsu yawi matang action India ki mathakta America local le masipura magase marakta changi se Russia ka mari leine haibanani aduna future da America ki chor ba company sing asidana India ki chor ba post ta leipa masi leirak lore hairi even koi ki employee sing level class ki dona low class ki dona tongan bani ma dana te chu ba company chalai panga ba tu kompi sik to thamloi dori sini adu ki matung da sanctions kharasu India da mathang pirak pa ki wadi masiam job war ama khuchu khulai gi natraga su economic war ama US na India ka to ki damak te reti oi khre hairi America na paikhalak ni se only India tan te China da suni China da leire pa makoi gi chor ba company sing asem koi factory adi yung khri masi pro America thamu India da ki chupuk tan pro America thamu America an chawat alu America gi missing a chow post bio mayam ga mari leina panate maduti makhoina khoisidagi talaga aduga mating tawkibana atopada marup oikina atopada asigumwa khalon ine hujik purak lise masigi direct profit ase direct kana base Russia dani changki dorise America ga thina rakpa country sing ase business ti laite ade mari leina tabiate aduna Russia gani hujik tapna makoi ga strong relation China Russia ga strong relation ni hujik India su Russia ga strong relation oikragani hujik India amati China ki marakta amak khara thina lambato India na China gi app thingpa China gi pochai pihanda pa
पोचे मसिदा इम्पोर्ट तो होंदबा मसि मयाम लेख्रबनी रशिया इंडिया अमदि चाइना की मरक्ता खर थीनरबनी अदुबु होजिक तपना रिलेशनशिप फगलकलेसिनी मसि रशिया के थ्रू दग वरकपनी रशिया के लूनरबना चाइना रशिया लूनै अदुरबदि इंडिया अमदि चाइना की मरक्ता लूनरकपता नि लूनरेसिनी होजिक इंडिया एलाउ तोख्रेसिनी चाइना की चाउ कंपनीज मखोय की मीसिंग असे इंडिया द बिजनेस तोबकी मदुगुंबो वफम मा लेखिबनी टिकटॉक काइना थिंगिबदो मदु पुनमा सो तम लखोलकपसु याय अदुना तबना यूएसए अमदी इंडिया की मरक्ता येंथीनरकपना मसि चाउरब लेवल चकितुना इवन टूरिस्ट फावबता सुम कोई फावबता मदुगी वीजा थिंगलप याइसिनी जॉब ती लाम लाथोकरो जॉब ती तुंगदा मसि थिंगिबसु याय हैना एक्सपर्ट सिंग हाइरी अदुना जॉब की सुचत पे आरोय आदा चाउरबा सीईओ ओइबि आबा टेक कंपनीज की अदुगुंबा ऑफिसर सिंग इंजीनियर सिंग आदा लौररोय यामना ngakningai ओइरिबदी असुम हैना चेंज लाकने से थाजरो बनते मदुदी मतमम सु हौखि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमदी डोनाल्ड ट्रम्प के मरता अदुकि मतिक नुंसीदर बि मोदी ना हाइकिबनी माय फ्रेंड हाइदन डोनाल्ड ट्रम्प द सु हाइकिबनी आई लव इंडिया हाइदन गुजरात का याम चौब मदुकी प्रोग्राम तोखिबु द डोनाल्ड ट्रम्प ना हिंदी ngang bai bai to हिंदी ना वहाई अमनी ngang तो मातो मयापना एप्लाउड तोखिबा लाउड एप्लाउड तोखिबा हराउन के चेयरफुल ओखिबा मतम द यूकेस अमदी इंडिया के रिलेशन से मतम पुरम खतत लोय थानरोय दबा अदुगु फिवम अमा ओइना उखिबनी अदुबु मतमदुदसु मोदी अदुकी मतुक्ता ताम अमा चख्रा मतुंगदा जो बाइडेन की मतुंगदा 5 इयर्स मतुंगदा डोनाल्ड ट्रम्प लाकपसिदा मसि सत ओन खितन हुजि इंडिया अमदी यूएस की मरक्ता मसि की खोंगफम असे योरकलिबनी मसि पुरम असे रशिया अमदी यूक्रेन की वार असिद की थोरप ngaktani यूक्रेन की वार असिना मरम ओरगा हुजि पृथ्वी असे खाइबोक तहानख्रे ग्रुप अनि थोखनख्रे यूरोपियन यूनियन नाटो अमदी यूएस की टीम अमा सोमदा रशिया मथंता अमदी रशिया के फॉलो तौरिबा खरा टीम अमा मसी की चेंज असनि ओइख्रेसे सो इंडिया की ओइना होजिक यूएस से दामना डिफिकल्ट ओरकदोरी कोइ बचत पा यारोय दौरी मी सिंग एम्प्लॉय तौबा जॉब तौबा अदुमा यारोय दौरी 6 crore मी ओनली इंडिया की यूएस ने विजिट तौबा की कोइ बक मै चालिसिने मसी पुनमा असे वीजा पेन तौख्रगदी कमाइन तौबा मदु की कंडीशन दसु लाकपकी वाफम हाइरी अदुना होजिक इंडिया मचा सिंग असुमाइन ओइख्रगदी चाइना द कोइ बचत पताबनी ने चाइना रोम थबक थरम तौबो याबनी चाइना कमसे रिलेशन फगरकलादी अदुगा रशिया ने हाइख्रे अखोई की इंडियन वर्कर्स मयाम अमा मथौदाय अदुना रशिया से मसी द इंडिया की अदुना रशिया से द इंडिया मचासिंग वाइडली चलब याय रशिया के तमतमना लूनरक्तुना रशिया की रूबल दोइना तालब याय मदु की कंडीशन अमा लाकपगी वफमनी अदुगा एक्शन सिदे खरा लोखलकदौरे अदुगा एक्शन लगे हाइदा इंडिया सु तुमिन द लैपोनते इंडिया सु मदु की चैलेंज द कुंबकी वानी यूएस लैट्रे के तौरे पृथ्वी मता तुन लै हाइबकी फिबम द सल्लिसिन हारिसे हंदक मरक्सिदा अजबा वफम मालदीप अमदी इंडिया के मरक्ता खरनी थीनोरपने अदुबु हंदक मोदी अममसे मालदीप चलुरे अदुना होजिक मालदीप अमदी इंडिया के मरक्ता रिलेशन अमका फरक्रे मालदीप से इंडिया के खर इंपोर्टेंट ओय इंडिया ना मसते इन्वेस्टमेंट सेन थु मते अममसु तौरी हान की रिलेशन अदुमदा होजिक मालदीप अमदी इंडिया के मरक्ता सोयरक पगी वफम लै मसी सिंग असिने रिलेशन की वारी खरा